Ah, ua malingiti munga i le taeao. I lo mātou tonuu malatou ma le mātou lalolangi. I nei i New Zealand nei. E le'i malamalama. Ua te ale fitu i le taeao le astrona'i. Dea whaato a lima ia yaso. O le masina lona fitu o le tausanga. Luas furulima. O le taeao e le whaititia i le anganga whaafetai i le atua. Wa ewi tūlanga fesuisu i o le tau. Wa le mawhaila vai ia winga fesuisu i o le tau. O na whaate eina i tātou. Mai lona anga le lei. Lea ua pine fo i le nei taeao. Wa ia te pena mataita i mailo soifua. Ma au mailo wola. Ewi i le tele o le lungala lo le savalinga o le nei vai aso mō tātou uma. Ai, ua e sila mai, ua ou tāpena atu. Ua e alo mai, o lea ua ou foli atu. Tātou tau whai pati eilo nanga le nei taeao. Ua o ia lava. Malona alofa tau muli mo i tātou uma. Ua tātou tau whai auria i le nei taeao. Ia, ala whai mai i whanunga le lei sa mō le aturu pele. Whiala ba fo i le tafa e masani o nei tau muli mai ai le nei o unanga. O te ofo alo fatu ma o fatalo fatu i te oe le swafa maru malo tātou ali i whaola. Malo le soifua. Malo le tauatai. I fe au mga renga sa whatanu i nei lo wala wina i le nei vai aso atoa. Se i audia mai le nei tau le astonai. Ia mātou malo mātou nei tūrangi. Ia. Ke le ilopo fea. La le taimi o le aso a o le afo i le aso le na vaenga o le kirope o lo e mai mo mai ai i le au nanga wha au au le porkala me le ET Live le nei tau. Tui le nei, mai le malurua o kilani. Ia se mea manu masini wha mawhana o le tātou potu wha se le lau lei o te mawhana ai. A o le mea mongia ia, o le makua malurua fo. O le nei tau. Porkala me le tau nei, e taua lunga le porkala me le tau nei. Ua tusi atu, tusi mai, tusi atu, tusi mai. Ma o le fatusi inga muri lea, ua manino ai loa le mata o le vainga. I le ese senga o tu la fono, ma o na tua oi. Ma le malo si anga e mawhai o na o iai. O le mata o pulea, e whaatatau i le ta vale ia e pisa i lava. O le fonga vitalai, ma le sui fonga vitalai. Ma le mata o putau le tutongi. O le teimi muli o le mata o pule nei. Ne ua whaasele lau ne le ofisa o le fono i lungo le lato fu penga ta wha i langi. Fetusia inga. Matali. Ina ua tusi atu le te maitai ofisa siri o le matanga luenga o tupe le atu nuu i le whailau tusi le fono. Whaatatau i le toe whaafo i mai o ta vale ale malo. O loo whao ngai ne le whong whetalai ma le sui whong whetalai. Ua tali mai le fionga i le whong whetalai. I lalo le fautuanga a lana loia. O le company loia la tu laws. O le fautuanga lana na le sunga le tamaitei loia. Di wa o yele na le lo tu la ine mole. Le fonga fetalai male. Male sui fonga fetalai. O fa manino ai le metaupu. Ma o fa manino ai ma tu la fono o lo lima teiteina ma malu pui ai le pale mene. Ma mautino ai le tu to atasi o le pale mene. Ma tu la fono o lo o fa tonu ai ngā luenga uma ale malo. Maona tua oi. O le me ngatai le tu la fono i le pale mene. Ma le me ngatai le tu la fono fa tonu.
lo whaanga yo ye ngā ruenga umara malo. Ole a o le awi di dia tusi. Nanga ua whaita were to tele. A ole a o pai ai sina vaenga ina ia manin whapupu le tele o tusi. A wa o tusi atu nei le pulenga ole matanga luenga tupele tunu i le whaira o tusi. Ole fono. Tali mai lona na fionga le fono vitalai. Ma tusi mai le whaila o tusi ole fono. I le pepa whaasala launga whala wei tele. Press release. I le whaasa mo ma le whapeltania. Ma wha malama mai le taunu ngol mata. Na hao tua atua nā tusi. E iai ma le tusi na a mai e le ofisa o le loia o lo tu lai. Mo le fionga i le fonga vitalai a nga i le newspaper sa mo observer. Wha te tau stu singa na whai. Ua manatu le loia o lo tu mo le fonga vitalai. O ua matua i te lele tulanga a fia. Defame. That's wha sa mo lo pulo defame. Ta uleanga i nai. Le fonga vitalai ma le sui fonga vitalai. I le matau pula wale nei. O te paila iai, ma o oto mai vaenga ano le fitusi ingene nei, ina i menino, o te oto ni leanga tonu. Le matau pulea, ma o kakamanga ku foi. Ka ko uo ie whairi ka ko palo, ka e ku ia ngā meo ka vale ma kukongi. O le a ka ngea le palo, o le ua ka pungi le rola. And speaking of lola palota, le o ta puni lola palota, le stalaina lola palota le atunu, uma, ka boot. Ina nei minute, ona fiso ta emailea, sao mai samo. O le suiso upu, o le ofiso, o le komisino, o whainga pālota, le fionga se manutafa, 5 vai pule. Na te mai se wha amatalanga lata mai, i le vaenga muri na iai le aso tofi, male, haswana nafi. A ka ko iai le maka apu le haswana nafi. I le lei ona sila mai pel tatu o tunu. O se vaenga nei na iai le haswana nafi. Ona vaenga lana na ile aso nafi, ma le aso talatu ona nafi. A fisota i meile fionga i a sema na tafa, ona ia wha manino meile, le tumu lea te sila mai ei nei. Leanga ina wha pēr fo ile aso na nafi. Ina nei wha pēr sesi aina tu e ta tala na nafi, ni avanoa, le ai. E au keiro e, si le ka kia le mka apunga, se tali meile fionga a sema na tafa, pēr manino le tato fisota inga nei le tai au. Ona wha manino i leo le tūlanga na pat o se tūlanga na wa i le aso nafi. O le mena tupu le aso nafi matalato na nafi. O nai toe tangata o to toe. Whatasi ei ma le wha mua la na aveloi le aso na nafi. Ia ila tau na le sitala online. O le maninonga la na le mataupu. Whatasi ei la ma le whatanonga le tau le nei. Whatasi mai le tai o le vanga whau whai le leipa. O le tele la voisi vanga whau whai. O lo ngā yoi ma avele la tau wha mua i le la tau wha lawi loa. As a group. O le vanga whau whai le nei le leipa. O le lava mua tātou wavanoa e whaatarata e la tau futa penanga. Ma whaalawi loa la tau anavatau manatua. Tau e na uto e pa i le whaasalaunga lea na whai e le ofisa o le komisina o whai ngā pālota. Lea ngā pē kaungi ngefu ato tere. O lea na wha malama i le sui o le ofisa o whai ngā pālota le porokala me le pōle asonudu o le vaso nei. O le nā whaasalaunga ia, o nā se wha manatu. E a ngai i sui tau wā. E le o awhi hai, le whaalau i loi na o anavatau la tau ia, a vaenga whaupufai, a wāre whai ngā pālota lea. Tunu. So, o le tātianga lana nā, lea o le a iei le tātou prokalame, a le leo na sausi mai le mai mō mana sila. O la se i so ta il tātou prokalame o i sa moi le teimine nei. Pe mō se awa noa e so ta ima iei le fionga. Ia se muru tafa. 5 vai ia ona tātou fesota i lo lea o manino ai le fesota inga ma au mai se tala la tamai ni fainu mela mani fa mau o ia le ofisa o fainga palota i le table ni ia manino i tātou le tatianga ai ma ora tala i le aso nafi e fa pea ma ora tala i le aso nafi fa pea o sidia ma le afe mo na tupu le fainu mela o ila to o le stala ma o sauni e palota ina ua tā puni lo le lola
ka pungi lola lola. Ma le falo sio i le aso ana nafi. Ina ua mai ya le la tau fe to tatu so te inga si so ta i tu la versunga le fionga se mo ta fa tatu por kala mel ta ni se mo ta fa pe ma fai lava ma mai pe vena to fa ta fatasi alo telefoni o ma le fa lo ia ona manino lo sila le tunu ia le go se ki mai ia le nawa yai na wa yel tato so te inga i nei tai au ia e fi vai la tu lo fa ta si mai le su le ofisa o whainga palo tai le tunu ia po le fonga tau mori fo le fionga le komsina o whainga pato le fionga se mu ta fa lima vai pule na te mai se fa mtalanga tal mai tulanga wa iai ia le ta penanga le lola palo ta le tatu tunu ia awa fo le mai moanga ma le sila manino le tatu tunu tulanga nei ina ia manino le el tatu tunu talo fo vai pule maro so fo manuia nei tai au Ya, talo fatu ma o folo fatu tu i nei fo itai au fo me se ole mai mo fa fonga le fo mai ole tatu tu no bompa nga masani ya le iti live itai au was to lai tasi so si tafa lava ole lalo langi o fa fonga mai mo mai ai e me se fo io tatu pa anga ya i mato wi sa mo nei ma lo lava le so i fo manuia ya i nei fo itai au fo vi ele li le o vai le mato le la ya mato i sa mo nei tui sole e ki kau whāriri e se ue vai mai e ari o le pupuru mari e tāle li mani tai au whio impalanke ke tā pena ni por kala mea o kei fo me o so le lai le nai le tunu anyway ma lo so kua se mo tafa tawa ina e wha manino mai masalo fisiri amata te fia fisiri atuai se mo tafa ona nafi ma le tumu na ova aia tuai ana nafi o lea lava tumu le fale talo tawa ina te wha manino le wala lea ka whaika wo wha pe o tapuni le lola ma tapuni le listala le stofi le tuesi me tumu wha pe le sfarele au le no mai tunu wha penala sfarele tawa ina wha manino seu le lei whaftai tā ua ia le vaenga le nā mo le silofia e tātou pa anga whaafonga ia le aso a ia le nafi le asfarile le sa mai ai ia ngā luenga e pe ia ona ia ia le fo isa ba e tu le na ia ia ta le na tu ina tu mo le mai mo mai o tātou tunu o le aso lava ia na nafi ia o le wha mai ai na o ila tu fo ile sa wha ngā ina au nanga le online le ofisa e resitala mai ai ia ai na ole o mai fo ile to siaki numera ia sa tu ina tu ofisa ia ma po ero le ata ia ma fai ia fingerprints fo ia pe ona iai le aso na nafi le ala le na le pisa au tu i lava ia le aso na nafi la to wia pa atasi ai la tu i mai la to le asa tu ina iai ia le pepa pas pepa fo le ia le numera la to wia na tapunia le nga luenga i le aso tofi ia ina ua tale fa ua le fa ile afia fe la stofi le sa ta puni ai fa mai ai la tu sai tonu o le team 1 le sa pa pe on fa inga luenga ia na tu le ia yo numero na le sa mai na nafi ia to e fa mai ia ala tu resitala pe yo le tu langa na le sa ia le aso na nafi ile nga luenga sa fa tino ia ma fa tau no ia ai tu ele mfaiona na tia le anga le pe ona si le fia au tala sa fo ia batu sa ia lava ia nai tangata po nisi o tatu tu usa nga ia tu lava ia ona tu langa fo le iresi tala lava le sa ia la ia le no ia tu ia te tu be nei lunga le ia la tu se le si tu di manu le tatu team anna le team wan le sa pa ti do nga luenga ia nai sa tu ia le ava no ele to tele tu i pe ona mai bo mai ai e to atele atu na se tofi le sa fa mai ai ia le ngalwenga resitala ia pe o le o tonga male o te le ngatu le na o le vainga sa ia le aso ana nafi ia male ala na lente tala na nafi ai fa mai a uma ila to sa resitala online ia ma ila to le sa tu fa ele fa pepa male numero ile aso tofi ina ua mai ale ngalwenga ile aso tofi ai si fia tui o le aso tofi aloi malpo a to lava pat umre nga luenga le na ile tau le tolu ile vave awa na nafi ia nga luenga na mai le tofi al wile po a to lava ia fa to afa mai ina o tali tolu ile vave awa na nafi ia fisi na malo long masal pena o tolu mi tu la ia watu lole o finga luenga to e fa awa nga luenga le ala ile va nga le online ia ma tanga te sa tu fa ile fa spepa
Ka tale tolu i le vapole so tofia malama so falaile. O Ia, tale valu i le taia o le so falaile ale na toe a vau foi oto. sa o le lei lava, tui mai whaafonga mai o le tātou watunu. Ia, na whaamai ala, ia leo na ngaluenga ana nafi. Ka le walu bona nafi, le sparili lea. Ia, ona whaawau i lava leo ngaluenga i lātou ia na, o atu whaamai ala lātou resitala. Ta punia loa le tau le wha, fo era nafi. Ia, ta punia loa ia le tūlanga fo ile o tātou o loa i le tūlanga lea. Ele ngati ni te puni fo i te toa, mi milo le loka, so toso i mari filifili. Ua, ka pungi le fai kuko o le waa o ngoa, o le banka walanga ngoa, le o ka pungi le le fai kuko o le waa o ngoa, ngafi vai ane noa wangana tunu tui. Ua le to ia ila se hawa noe to te talai, o le ala ua tāpuni ana nafi, o le ala leisi la sanga le la so ne mana ngai o inga ne ofisa. Le lei, ia o le tūlanga e pei o na whaata o toi ngaluenga le ofisa, ia o lea fo ila anga i le tūlanga fo ile o le anga ilo fo e toi ilo le lola, o le review, na ia mauti noa, o waiai o masu wafo ila tō ia le tapunia le lola nafi ua mai ona resitala, ia sa o le lei ia i tū malo o ia suafo ila tō ia, e mamalo le atunu, waenga pa pena, ia o le isi la asagara na le la ase iai, ina ua tapunia le ngaluenga resitala, le ala tala noa tūlanga leo le resitala, ma le te pena ina o tātou lola pālota. Ai ei fo isi ngaluenga lai fo ete pena pe o le te pena ina o le whainga pālota, o pusa pālota, o le toi wha amautu o fale wha atino i le pālota. Ia pe o le tala noa tu lava uia ia, o le la asanga le la ase iai. Ina ua umane resitala, ia la review le matoe tilo le ofisa. Ia ile wha amauti noa e sa o le lei ia tātou lola. Aile ilo lo mia mo le tapenanga mo le pālota. Se manu tafa, ia se mai la se nu mela wa ngala wa kapungi sa o arwai ko o vaongo. O le ala se tati anga se nu mela. O le atu wa sauni e palota. Le lei, o le numera lea sa ta oto mai ia na nafi. Ia la atu ina atu foi lea au te roa i foi suinga pe a mautu umaloa ia vaenga na uta o le la atu e ilo le leile lola ma mau sa o ia le numera. O le iai o le numera la ta mai lava lea o lo iai le temi le nei. Ia pe o na iai mea nafi o la utala lea o le wha maumonga lea wha maumonga na nafi na ua tapuni foi mitu ina meita wha maumonga o lo iai. E se lau malitasi afe fitu se lau se furuiva. Se lau malitasi afe fitu se lau se furuiva. Ia le numero le nau ila tu ua resitala. Ia wa watu le numero le na e mai tau la o le sa ye ila tu le sa pa mai e perenga luenga wanalu no man po ino te puni fa te puni le ngaluenga i tau fa puni fa le la tu ye se tonu ro fa le te mina fa wo i ngaluenga na po. Ele o fira la tu na ile numero le mo tu ia pe e fa fo mai ia wa ausia le nei numero tele fa spene la le numero le tu le mai mo fa fo mo ta tu o valu se fu ono tesi ma le valu paseni valu se fu ono tesi ma le valu paseni ia pe fa paseni ia le ta se lau ma le tasi afe fitu se lau se fu wiva ia pe ona yai ia o le fisidare la so se mo ka fa le mele ele se lau paseni mauti noa la le pasene le toe. O le a whenga i lo la tau mara tu la whono le o le lua a wheta la le tangata. E le sitala, Sa o le lei lava tūlanga le na, tasi le na wala fo e toe wha manino, ia i tūlanga lo iai. Lea lava iai ia a ulape le tūla whono, ia e mawhai o na lasia. Ia ila tau e mawhai o na resitala, ia e ta oto mai fo e tūlanga o le tātou whaasalanga. E pei ona ia ilalo le tula fono whainga palota. O whaafitai. O le... E whapena fuela, mo tapuni fuela ma sa vai? Sa o le lei lava. Sa temi whaatasi lava ia sa vai, ia ma inei. O le tai au nei, ia lae malanga mai ai, ia le mātou au whainga luenga sa i sa vai, ia whaatasi fo i ma le whionga komisin. Ia malanga whaatasi mai le tai au nei mai sa vai, ia ngai me fo i le ai, le ofisa i murinuu. Ia ma ngā rupue whaatasi ai vaenga, pe ona uta ua teni wasola. A uta pulia fo i masawa i la tau ia. Se munu tafa, o whaalongo to ana nafi i le teimine manino, tafa so ta inga nea so na nafi. O le whai mata wala awelo to ofisa, suya nuu. No no winga e lai ai, o le ua tapu vai tasi uma i le wharata alo le sui mo nuu, i le teimi e tā pai o tō mo le wha maoninga?
ta o lei lava le tulaga lena o I sa iai uma lava ia sui o nuu ia ma sui tamaitaʻi sui le malo ia le tulaga tonu lava e pei ona au mai le faavesili le faitele na maua I tatou atu o loo tuuina atu mai lea taimi o lea lava I lotoloto iai ma sui o nuu ma sui tamaitaʻi ia I le tulaga ona e manaʻomia le latou foʻi ia fesoasoani e ala ona manaʻomia le fesoasoani ia sui o nuu ma sui tamaitaʻi pe a le atoa pepa e ta pena mai ele sui resitala po le tangata e sau resitala ia ona tapaloa lea o I latou ia ai pe ona silafia lesa iai ia le temi o iai le tate ia ma I le nofoaga lesa mai ai le galuega I le timuani tona I matu ia sa iai lava ia I latou ia te mai foʻi ia vaapenei I le sui tamaitaʻi tona I matu ia ua latu ia le sui o le nuu I le tate I sogi I temi o faaogā vaega na Pitai ia le sa tapu vai tasi mai lo I le timuani tona I matu ia sa maua uma I lava la I latou ia faafaigofi lava na faatinoga luega le ofisa pe ona iai e uia ala ina tapu vai tasina e nisi na le mafai ona le stala ona ele I atoa uma pepa e moʻomia mo le galuega le stala sa na iai lava le tulaga lana tui e le gata o le atoa pepa ia pesa I le foʻi le pulenuu ia po le sui tamaitaʻi e le o iai ia ona tamafai lea pe tapā le faifeʻau suga le faafegaiga tasi a le faanaunauga o le ofisa tui ia resitala ia resitala ae maise lava la le tulaga lea foʻi le no I latou ona nausua mai lava le taeao po le a le teme le vaveao nausu mai ai aso atoa ai lava ai o atu mai o le I le ofisa o te vai resitala ai le atoa ia tapenaga na ia ona saʻili lo pulenuu sui tamaitaʻi ia pe saʻili le faifeʻau ono le faanaunauga auana I toe foʻi le resitalaina ai ia resitala ai sa iai lava ia le tulaga lena I le o mai ua vaai atu lava la leai lava sesi option e fai a o le tagata lenei e tatau ona resitala ia le sa saʻiliʻili faapena a le maua loa latou nei sui le nuu po le sui tamaitaʻi saʻili le suga le faafeagaiga ina ia mai ia ia se faamaoniaga ma ni faamatalaga saʻo o le tagata lea auna I toe foʻi ai le resitala alo faafetai o le mea foʻi se mulutafa se faamalo atu ai lo tu ofisa ua o le tala lea o mai ia taʻu I molimau faamaumauina so le ua kaulea mafaiga koʻa le ua ai maise lava I le aso mulimuli lea e malo le toʻa I lau tu ofisa aftai e moni lava le talaiga lenei taeao palau le tulaga lena le atunuu ia ma le agai mai ia o le tulaga lava o le latou naunau ia resitala ia ai o le upu faaauro a le taʻua pe le ofisa o le ono saʻi sa tamafai ai momoli iai ia tele lau foʻi au ala ese sa tamafai ai le ofisa ia me se foi o loo faatauvaa sai ai e tau tamafai e faafile mu wai ia faanofo malie faatoʻa malie le mamalu o le atunuu ia I le tulaga ina ia mafaia ona solonga lelei auana iai se tulaga foʻi le vevesi ia po o nisi e aafia ae sa solonga lelei lava ia ona o le upu taualuga lava foʻi a le afioga le komisina o le taʻu leleia e lē mafai lava ona galo lenā faamalosi e le fioga le komisina ia fai mea uma ma le taʻu leleia o le a lava le tulaga o le pesauaʻina o le finagalo le atunuu ma le eseesega foʻi o lo latou taumafai mai ia toʻa pe le ofisa faatino le galuega I le atoatoa ma le lelei e nagata ai ona ia taʻu leleia ia le ofisa ae o le avanoa foʻi lenei tui e faafetai ai ia le fioga I le komisina lagolago e maise ia o le vasega o malo o le malo sa mafai ona fesoasoani malosi mai I le ofisa ia I le tulaga lei le puipuiga o le saʻoga lemu tuia mai ai le galuega ia ma le filemu ma ai a lelei le isi tulaga sa tulaʻi mai ni vevesi ia po ni feeseeseaʻiga ia ona o le matou galuega fai faatasi mamalu o le malo malo faafetai lea la ua alu sa alu le mea po e atai o le au le stala logouiga la le ua sifigei la le mea po e aka faapea I sui tauvā ma le aso e le stala ma tulaga faapena lelei lava le isi lenā laasaga foʻi e pei ona iai o tatou faauluina o sui tauvā ia foʻi ona watu foʻi se temi ua sola e faasolosolo lava foʻi le ia galuega a le ofisa I le faagasologa I le sitepu le ua uma resitala le fainataʻua le tulaga I le resitala lava ia o le soʻesoʻeina o le lola ia mautū a le laatasi o le isi lenā laasaga iai ia o le faauluina o sui tauvā sui tauvā
le ai mai mo tatou wa tunu tui ia mai mo mai fu tatou tunu I so se tafole o le lalolangi I le tele o sui fo ile fa audio di le mo modi le pati ma le pati ai o le nato a tele tui mai mo mai o tatou tunu e le o upona nato a tele o fa o tana le na o nai e a mai no fa au fo ile le official commission vai nga palota e iai fo ia inga lalo le tula fono e mawhai ai ona resitala ma tau vase sui fa audioni. Ia a mai fo ilai le au sia ia inga nao le tula fono. Lono winga. E le o sia le ao le komisina. E saini eira na pepa e mawhai ona tau va. Pe o le whaapupu ungare na I le sina le tuva pe o la se kwa kero nge mo sui le mo mori le pati. E ia ao le nato o tere. Se I longa lava ua saini le fionga le komisina. Ma mai le fasi di silanga. Alo ia o lea sui tau va mele sui tau va. E ona mauti loa lea o sui tau va. Lava le na lea la tau sini o mori no fo lono I tu malo. Ai pio le sini nala asanga le la se iai. O le whaaruina o tatou sui tau va mo le palota. E leiti oa a vaveo na mai le fea utau mo le mori mai le fionga le komisina malo to ofisa e wha manino I le vala lea na tau langalanga I le to tele. Ia. Mori pea ko sui mawhai pele a e I o u. A e whato aloa ia pe a wha mau I pepa le ofisa masaini lana fionga le komisina. O le sui walango le hata o le meli se muntafa ina imena. E iai paki ua momoli ua lua kolu wha sui ar paki. E kau wā I le tu malo e tasi. Ia au lai wha ngā solo al me fodo le soalo pulenga. Sa o le leila. A lela manino I la lau forsanga. E a inga I le forsanga ma le whasara launga al komisina nena whai. E whato a maninoa. Pe a umona wha a mauri swafa o le sui tau ba. I pepa o lau tō ofisa. Sa o le leila wale tūlanga le na. Ia malvaenga le pe ona o mei lau finangara fu tau le whaasiri silanga le se amatu fu le leile. I le periota. E whai ai ia le tūlanga o whaalawi loa. Ia pole, ia le tau masina tu o le campaign. Ia o whainga na. Ia lea lai o le periota la le na. Le mupta o le male aso le na watu le whaasiri silanga le na le ale komisini. Ona. O le mautino pe o umasui e longa la mala o mautino o le sui le na e faila na faalawi loa le ala le io o le periota e fai faalawi loa sui ona ele o mautino pe o umasui o ai la sui la mautino e au sia uma ia ingo le tula fono e avea I masui tau va o se tu malo sui la na le faila na faalawi loa ai mole vai ngana pio tu ngana na le pisa te ye fo ia le fina ngalo da tu pa si ngana tu ina ia fa fo mai na o le fa mala ina le na ia o le tu lang fo le pe ona ia dona winga e umalo fa au su tau va o le period to no na a matelo na lu su tu va le o mautino e tau va e fenga palo alunga ia fa nga ia daga ia fa la wilo malo fa tai wala ta pena ngalo official so se muntafa Lei o le so le fina vai fa ti doinga luenga I ofisa de uto ya ngai mai pero tau do malanga mai il matu ti mai sama I de tai au I on what for ofisa de uto ya ngai ofisa te pena umala mai lava ia a masidi me fa luenga sei tona I matu I le ofisa ia fa avo fo ide ngal luenga I de so pero tau wale la a matalo ia ona I loilo ia lola lola ia le ulaga ti ona ngal luenga stala oi fisilia tua se o manu le umala fa mama ia fa ve nei pa watu lo to ofisa ai lima se fulu I le se lua se launi tangata la tu tulu mo lo tu ofisa ma feka ngisi tato tana no mama pea you know awa ngire ko ofisa ai mo se lua se la tangata mo kuru mo lo ofisa ma feka ngisi fa mo le o la fa fe nei foi ia ole e fengo fia pena me lua fi ia tui ia de wa ti o batu se tala e ole finangalo na le komisina ia ma komisina la ngolo ia e faile ai fe ava tai male ava fata fo ia tu langa o ia ai ole me ma li pe ia ona ia o tangata fo pe e ma fo mele ole temuri muri lai loa e te puni le aso te puni ai ole temi te puni ai ai pe le ma fo le te mana o muri ia le tala le escalanga kusala ele ya la uma mi de uma o sikala que le koya luka ya la wa ilo o te puni ele ngalwen ole tam fa tu na eu no me vou ele se muntafa
e ono tupuli me vere ka ko kalango ai pe makara suai pe Ah, e ngo kupuli mele e ke nginga nge wo ku se ai ngai lo fale e fa mo se Io, sao lei la o le fata mana la. alo Ia mari simbe. Wa kele de mangu mele ese tui wa ke wa ka vidi mai se de mai fa mtala we kalo sanga mai fa mule mule ma mai ia le mau mafu anga ese vo le mafu inga nga kuenga le skala ia pe ia ba kur kala pungi fa lo sio. ya fai wel ta fata no pe sime mana e fa lo wal fa wino la unanga ala to office Ia, le faafetaitele lava ia o le avanoa foʻi e mo le atu ai le faafetai se o tatou atunuu i le logosaʻia foʻi o le galuega sa tuuina atu ia ae mese foʻi ona iaso ia vai aso e tolu va ia sa tele ina toʻatele ai le agaʻi mai ia faafetai le ona saʻi so tatou atunuu ia lava o faaiʻuiga luega le stala pei ona iai ia ae maise foʻi ia o i latou uma lava sa fesoasoani mai i le galuega pe ona iai malo le malo ia o sui o nuu sui tamaitaʻi mai la tu sa so di mai ele we ngal wenga lo stala ai o ngal wenga la vai ia fa wa pe ma fa mo mo ia ina ia ma fai ona maua ia se tape nanga de lei maua ni dola le lei ia te pena ia le tatu fa pa lo to la fa fa mai la tu nei tai au se fa mtala fo wa ale tau to mali ia le lava ma tam fai fo mala a palaudi ia fa ngale ngana fa ngofir ngana waso uma fa ngofir ona manino ai ia le tau fai atu ia fa mal matu ia tabu fainga al official commission fainga palota ai fa teitere lava palau di mole matu wa banoa ia il fa ungor ni fa ia so tatu por kalame fa so ve se montafa manuia foi le weekend ia alo fatu le fionga se montafa lima vai pule e pe ona fa fonga mai le tatu tunu ma le tau mo fainga ala la tu ofisa i le fatinongo le o nanga ia pe ona mai mo mane i le tatu tunu e le i faingofie ni faingofie le ano o anga luenga le ofisa i no wata le tolu i le po o le astofi po o le astofi a malama le sfale le le tau le tolu nga nga wakwa faisinga mo ingi le kiki koe li liu mai fa au le ngā luenga i le tai o le asfrede e le te te ofisi dia tu ia se munu tafa le fata nonga nei pe a fa fe fene ai te o atu le ofisa a wa kara ngoi pe e ia nei tanga te ia wo e tofo le ofisa i le so ma faingi le ngo umi fafo le ofisa i le so e fa mani no le mata pule te fisile tuai ma fa ko ese inga ia fa wa le luafe so le luafe le sala tu per tangata e le i le stala e pe ia lua sala e le sala tu per le tangata ua le stala ai le palota mau ko maranga ku pela ko ia anyway tatu tala me fa solo ina nei taiao tele vai nga fa fa le to fa manino mai fo ina le fionga se mun tafale fa solo ngale ina i nofo mala mai pele tatu tu no no ingala o le fa lau lo ino na vatau ia ma le tala noa fa lau i tele vai nga fa fa lau lo ino la lato na vatau me la na o la ya o la a le fa solo ngale na fai e fito tonu i le sui o le stala ma fa mawina i pepa e lo ofisa le komisino fainga palo to le sui tonu na le la tau va le la e palai e lo la pidioka nga mai le aso sfurfa o julai se yo o le aso lus sfurfa o kuso o le pidioka na e alu e lo le sui le wa maua ma fa mania e le komisina o le tangata tonu lea eligible candidate e tau va e alu e lo le tangata na e fai lava na ia fa tosina pa perkangi foi le pe kau le mang ye le me o pul fa ko singa pe la fa ko singa pe ra ka fa ka wa campaign fa la wi lo fa ila na ye fa la wi lo e ta pe na le fa nga pa lo ta tele le tu mai va nga fa fa u mala vala o le tele la va nga fa fa o lo fa nga ina pe ala to pe nga ta fa ilangi mo ala to fa la wi lo o isi fo va nga fa fa o lo ta fio filava o lo ta fio filava ala vanga fa o faira le pa mai la vai le taimi na mata le lato fa la ulo tu ava no mai per por le vanga fa o faira le pa ile por kala me le ti live taimi fe sitting ia ma mo sa ili se ava no
ina ia mawhai ona na vasotai ina ia mawhai ona vasotai se visawa noa e mawhai ona whaailoa ma whaalau iloa i le atunu ia le taimi o ala tau fui whaalau iloa ina ia manino i le atunu i le latou ana vatau now o le tele o le mele tau ina whaamanino o le tātou atunu o lea o te tilo atu le matao pole o le lipa e tele a latou whaalau iloa na whai ma manino i le whaafunga anga le atunu u le tele o latou whaalau iloa na whai ai kasi ale mea e tele mea na mai le ana vatau ala vaenga whaafai ala lipa ina ia manino i le tātou atunu ai tasi ale mea le o te turi a pu ai le vaenga o le ana vatau ale lipa o le welfare a ka ulo le mele o le welfare e o mafau le tunu le o Amerika a ka ulo le welfare e lena o ni nai tangata e anga fia le mele le welfare e tari fōringa meo le la tapena le welfare lea mo tangata malava e fifi fai lo ato le o fatasi mai le taitai o le vaenga whai le leipa le tātou para kala me le leita talo fasua ma lo le soifua manuia ma lo fōre tau atai fe au mga ruenga le vai aso Ia, lange mai, la ua fionga ile. Tu ile nei tae au, ia whataro whatfo ile. Whafonga mai e Samoa, whia lava se vaenga o ke lope o lo mau mai ile nei whasalaunga, ia. Ma lo le soifua mau ile, nei tae au fau le alofa maleanga leo le atua. sua o a mai le tāpenanga ar vaenga whai le leipa Ia, o lo o solonga le lava. O lo tāpena pena ua e sira fia foi. Ia o le vaenga nei e fau. O le tapenanga lava sa tapena ma ia le vaenga whaupwhaile nei ia o le tausanga fau whape whatoa whaia i le wha moe neo le sa i ngā tofi tonos Samoa po lan pālota māsani ia e peita e o leo ua tūlai mai le tūlanga leo ua iai. Ia o whapena arwa on tau fitu na ia le tapenanga le vaenga whaupwhaile nei a le leipa o no se vaenga fau fo i leo pōla o le sira fia le atunu. Ia i to tonu o fai o upu fai o malo si o tātou atunu. Ai o lo so longa di lei lava le tau mo fai atu i whalau i loa lava le leipa malana na vatau ia e mai se foi o le wha moe a wale manuia o Samoa. sua a whawhele le tūlanga tā alo sa ma le whalau lo ino sui tau vātai tau tasi o tā pena le leipa e tau vāni o na sui i tū malo e lima sifu martasi o le tunu Ia, o le anga le na iso se pāti. Ia, le taimi nei, pe ona whai atu o na uti le taimi e whaalau i loa i le vaenga le nei. Ia, o e lava o lo mawhai o na ngawhatia le nei tū la, ma le nei taimi e mawhai o na tau vai lalo le fua le leipa le nei sue ngā tofi. Ia, o i la tau lava ia. A lo ngā lulu e lava le leipa ina ia mawhai o na maua ni sui fo ie e tau vai lalo le fua le leipa i le nei whai ngā pālota si o tātou atunu. whapere tūlanga i tina te mai tai e ono i aini tina te mai tai e tau vā te ngā vai le leipa nei pālota Ia o le taimi nei e ua toa tolu ia nai tina ia o ua pāso tai mai ua toa lua fo i wha maonia ua o atu fo i se awhio anga o se tasi o tina o ta mai tai fo i tono le vaenga le nei ia ma whapena o na ave iai le whaalau i loa ia e me se fo i o le mau ale vaenga whaupwhaile nei o le leipa ia a wā se tau mwhai atu i le whaalanga mai o lo le alo nei iai si o tātou atunu. na sua tau i la tu ana vatau e iai me wo umo na pa iai lau wha mala mana manga au ili ai iai fo i tu pena na e wha matafi fo ilele ai le i matuai longo na matuanga i tele i tonu lono loto tau ai na wamata whapea o te manituanga lesi ta whaataranonga na e sao no ai whapea wa levo na te tau ana minoi le ta mau ai ngō le tunu i leisi level a ngā i lunga
a o kuli a pu le winga la fonga le so wa le la fa se furu tau sanga wo no se furu tau sanga le matua o le malo tu to tasi o Samoa ele I o haka ko I kulanga le na e sau no ye Ia whaftai, ia e sira fia foi. O Samoa le urua ia tunu o Pasifika na o tuto tas. O se mitanga na si o tato o tunu. O le winga la o Samoa foi e te tau lava o na tau la mua I tina ina o tunu la iti nei pe o tunu o Pasifika. Ia ai ele tonu ngal vai nga fa o faile nei. Ele o mawhai lawa o na se tātou mai le tūranga I te tau o na iailo na tamao ainga. Wai, mai tawina lawa I tonu ainga I nu taitasi, tonu fo I o fioanga. O lo whapena lawa o na mai tawina I la tau ele ngafa tau li maina I ale tau soifuanga mai lewa I taimi o no tūranga whapena. E tele mana o mia I le atina eino nai ainga, o tonu o aonga whanau, o tonu o le soifua maloloina, o mea no nofo ai le ngata I lea, o le o ina o tātou tangata ina I mawhai. O na ausia tūranga tau saafia e mau ai ngā ruenga le lei. Al mea pitusila an tā ua tui o le tūranga le tamao ainga ina I mawhai, o na ave o ilunga, wai, temile nei. Ia, o lo tu mau a whapena, o le tātou o loa po o tātou export. Ele ama whai lava o na si atu se tūranga I sili o na lelei. E tū whapena fo I le atina ina I to tonu lava o Samoa ia. Ua tatau a whapele lava lo tātou tamao a inga whanātura po o ni a tātou natural resources fo ia masani o na tua ia tunu. Ia ua tau on tātou wa ai se tūranga ma whai ai o na whaatupu la ia pe whaatupu manatu. Ile hatina ina o Samoa po na economic development. A wai amana ia tele tātou pa angale wa ai mai. Lei o lea foi tātou te ngā lulue ina ia mawhai o na sosoani ia tātou rama. Le upu ai masani ai. We help ourselves to help ourselves. Ia o le stūranga na e tau o na iai a wai. E le whapeo la tātou tua ia lava lei o ne tātou tamao a inga whanātura. O le ele ma le sami ia moona tūranga whapena au tau o lewa na tau na wa ai Samoa ma I tūranga e mawhai ai o na ati na ele tamao a inga e whataita inga. Ia e mawhai ai o na mai whalenga o si mea I to tono Samoa e ai awala e whai ai. Ia o na ngosi le tono Samoa ai to ave natu I whafo pe re-export a ka ko pe export fo I Samoa. E le ngata la I le tele ma le ano ai o ngā ruenga o le amau ai. Ia la whapena o na improve pe alu I lunga le tātou export wai a fausia I tono Samoa a export I Samoa o le country of origin a Samoa. O lo na winga wa si itia I lunga le export a Samoa wa o na le export. Ia o tātou alu le global economy. E pio le tūlanga na wa lewa na tatau o na tātou wo iai. O tāpen penanga fo ilan na le vaenga whaile nei. O se miti le nā po se vainga o se vision I le anga I lumo Samoa I leisi lima se fulu tausanga. Wa tau na tūlai mai le tūlanga le na. I think o le si fesile muli atu le matau pule ma le forosanga ma le woi whai Yesua. O le fesile kusa. Ka kouke mawhaia. Ia, o le taimilea le stata nungana taruai. Le sa au ta uai le vaenga fo le se e tau te le to e reinventing a le wheel. O le tele o me whapene o le atina ino o tamao a inga o tunu. O a maia ia whateta inga ia tunu la iti e pe o Samoa, pe o Singapore. Ia o tunu fo ie vai o lato tamao a inga e ia tunu whapena I tonu a Felika. Ia ai ua mawhai o na o lato whaia mea nei o mea le lei nei o leo tutupu isi atunu. E mwhai o na o tātou whata I tai iai, ma wa aipo o ia winga le lei o ati na e nei. E mwhai fo o na mai tono Samoa, o le lalolangi le taimile nei po le global economy, ua move po ngā ioi mai, I lea o ngā vaenga o le lalolangi, anga I lea vaenga o le kelope. Ia mai tauina po fea, ia atunu, e mawhai o na o lātou whaia, ni fuanga fo I lea, e mawhai ai o na au mai te tonu me o ati nae. Ia, more le lei o le atunu, ai pea o na o whai atu, o ati nae whapene,
ia e awa ona lava tapena ia i le atunu wa o lela a mai le raw material tono Samoa e import mai Samoa ona mai le ia o fai ai fale nga o si mea i tono Samoa e pe ona o fai atu tele atunu o langi o sosoani tele ia fainga i o latu tamao ainga ia ona export atunu le Samoa e fafu lona winga afa pe e o ai le electronics o le technology ia o le tele fo i o mo mea ia pe o le garment o lava ia o footwear po se vai o tulanga mu fa pena wo la isi atunu ai le mo lo lato fo ile natural resources atunu ia ai e mafai ona o fainga na o le o fai le vitamin nei o le trade nga le o iai io e o le va fo ona tau ona a nga i ai Samoa awai e tele tatou paanga e mafai ona sosoani ma ia Samoa le fatu peina ai le ngata i lea o le au mainga o le technology au mai fo i tangata ata ma mai fa pito e sosoani ia Samoa pa wale mea ia va ai mai tatou paanga e ngafatia e se fai ngā malo ona fata oto ma fata titia ai a inga tala fea ngai ma ai a inga tau safia e ma fai ai ona au mai mea i tonu fata ia o Singapore pe ona o fai atu e la iti ma mau Singapore i longa ele ai o le tamau ainga petusili nei ona tautia lalalang io o le au penga ngumel tasi Singapore na fai ai ona le lei fa pelon tamau ainga o le lei o se fai ngā malo lona winga o se tāua fo i lea o se fai ngā malo i tula i mai e ma fai o nā mana ia vaenga ia a wa tiro mai a tātou paanga o le o ta pena Samoa ina ia avela na economy i lunga lesi level e fe soani mai fo ai se alana o tasi leva anava taua fa la putonga te tele lalangi pele United Nation ina ia lifi i lunga ia le standard o atu nu vai nei pe o Samoa ai mawhai o na whai Sua, o le tatanonga na o le vainga lau tele e manuia i le atunu. E mawhai o na o te mana e o mai whalatala te tonu le tātala noa i le ainga o le tamā ma le tina ma le whanau e to lima. O leo tia ngai le upu lea le sau le na watau o tau o le au tau te pena ina se welfare. Ka ulo le upu welfare. Wa manuia tangata lau tele uma ai fala talata mana i to tono le ai ngore to ina mare lo motua mare fana o le to lima o le ale tau o le welfare lea be fa fe fe vo no work le welfare lea mo le to ina mare lo motua mare na fana o to lima Paftai o le pokalame ni le uta pena ele vaeng fa opfai ni eta o le family welfare scheme o le family welfare program o le whanau nau ta ingo le pokalame nei ina ia amana ia tangata uma awae ese le tā ua o le tūlanga lea ua iaisi o tātou atunu le teimi nei wa ala langa le taungata le soifuanga wa ala langa le taungata o so se mea lava i tonu awale le lei ma le tausia le lei o tātou ainga ele o pō ase lilo e ala o na malanga i fafo tātou tangata o na le lava le tamao ainga i nei Samoa e whaasoa soa i aso fai pea o le pokalame la nei tui wa ta pena e le vaenga whaupwhai nei e anga i tōnu lava i a inga ta i tasi o Samoa e tau o le welfare o le tau o le pokalame nei ua mana i ai ia matua tausi tonu o a inga e le ngata la o lo lato so i fua lau le lei a o tausia ia nai matua tausi nei a waile o pose lilo o me mautinoa ia o iai foi va inga fa pitoa e pe o le so i fua maloloina ia fuala au ma vaila au ma tūlanga fa pena ai le ngata ile o le tapena ina lavo to tonu o le a inga ina ia tala feangai ia no foanga no foai o le saunga le mu ia o le health ma le sanitation o tūlanga ia aloa ia matau aloa ia e tatau o na ave ia i le wha mua. E wha pena fo i la e tupu i alo ma whanau. O nei a inga fo i e le ngafa tau lima ina le wha o nga ina o le whanau o mea onga o lava onga. Ai mai se fo i la o mea ino nofo ai po o maota malawa. O i vaenga ia o le ave ia i le wha mua le polkalame nei.
awana ne ngalo le ngata la o le fa mua le i mana onga o lo mana o mia i le taimi le nei a o le fo i le taimi lava le fa tino al pokalame nei o lo fa malo sia ai a inga ina ia lifi i lunga lo lato tamao a inga o po le vaenga le o le empowering the family ina ia awana i nofo ai pea i le tūlanga lea ma fa lango a ia mawhai ona whai a skill training ma ia faa onga leile whanau o le tāua o le a onga sila fia fo i tui ia i lātou e maua e fo i lo lātou to mai e le lei tāleni ma mea alofa le atua o lo iai i alo ma whanau ai o atu i wasenga lea o le i lunga i le universite ia po trade schools o le nga whatauli maina le a onga whai mai wa umale le semester mua po wa umale kausanga mua o le lava le pidi nai mātua o le tango lima e tonu ai o le tāua i o vaenga whapea, wa o le upskilling lea, o i le la empower ai le ainga. Ina ia uma le lua tausanga, tolu tausanga, wha tausanga, 5 tausanga o pokalame. Ia o le toi whaalangolango o pokalame, a le ua maua le fisosoani mai tonu le. O le autu al pokalame nei tui. Aua nei whapea o lesi ainga ua lunga whapea mau e lo lātou tama o ainga o lesi ainga o maua lo. O le tali tonunga o pokalame nei, ia au mai uma ilunga a inga Samoa, ia levo tutusa a inga i lo lātou tamao a inga, o le ngafatia o le tau o le soifuanga po o whea lava, o ia le tau o le soifuanga. O le wha moe ngana o pokalame, ai le wha pea fo i o pokalame nei, e tasi se tau sanga e whaia. O le manatu o le vaenga wha upuwhaile nei, o le taimia introduce ai le family welfare scheme le tono Samoa e le mwhai on toi ave sein. O le atu mauai le anga e mana o mia e Samoa. Tanga i fo i eile le fausia ina i le vaenga wha upuwhaile nei, e le wha tanga whaia le pokalame nei. O lea ua fau ina ia o ngā tusa lava. Ia ma le mana onga fo i to tonu o tātou paanga pe ona o whai atu le United Nations. Ia lako Sustainable Development Goals. E whaanganga lava mo atu nuu ne pei o Samoa. Atu nuu la iti ma vai o lātou tamao ainga. Awa ai maila o lea ua le lei o na whaatino, le lei o na fua, le lei o na implement pe manage le pokalame. E whai ngō fie o na ngā wai mai o lo lātou tali tonunga. O le mea mua, o le first reaction tui mai a tātou paanga ne o le whai mai. Mā lo whaafitai. E fia se mea tau te mana na o mātou te fisosoani atu ai whaatino o pokalame na. O ani equipment po le ale technology ko ke mga o mia ai se fisosoani. Ko ke manga nga o ngaka aka ma mai whaapikoa e fisosoani il whaakingoingo o pokalame. O le tāu alava le atui o le lei o na whau le lei o na whaanganga por kalame nei pe o le welfare system, family welfare scheme le o whata oto ele wainga whaupwhai nei i to tonu o atu nuk pe o Samoa a wai le ngata o leo le lei o na whai ale o pitsilion tawa o le sustainable o lona winga e wha wau ai pea e le whaia wha pea o se taimili nei o no se campaign ale wainga whaupwhai nei le ai o lea ua whai ma le mauti noa, e tua i ai Samoa, mō nei mātai, pea ana whai atu. A mai uma ilunga o tātou ainga ma tangata tai toa tasi. Ia ona whapena le ona le leilo tātou tamao ainga. O le nau ta inga, a wane i ai Samoa e ngalo i lalo le pokalame nei. Salolo fisiri e turi te tau le whaamanga lena tana. Welfare. Whalatalata mea le toa ina mara lo matuma le whanau ni ale toa lima. O lena saunoa, ia tutusa uma le level, le playing field, mo ainga uma. O le tupe ale mele o te loelera walunga le atunu o le temine nei sua. O le welfare le nei, e maua ni whamnianga tau tupe, ale toa ina mara lo matuma le whanau ni ale toa lima. Paftai, o le scheme le nei, e whaonga vaenga. O le vaenga mua, e tau o le basic income. E tatau o na iei se basic income i le household po le ainga. O le tau o le basic income lea, e pei o se fisoso ani mua le taimi le nei.
inai a inga wa vai lo lato tamau ainga wa o le tono Samoa le mfai ona alo o le basic income le i le whaatatianga le vaenga whaupwhaile nei e wha se lau tā la le masina pe wha afe varu se lau le basic income le ale ainga i le tausanga a whatupe i le welfare scheme nei ia se fai mo motu le tala i vaenga ia o le basic income nga a o isi vaenga ia e tolu tui ia o le health po o le soifua malolo ina e fa ave tonu alea ina i o tātou tangata mātutua ua maua i mai ma tulanga whapena o le tino ia ele whapena foi ina i tina ma whanau laiti tina ma i tanga ia e whapena foi lai ia i lātou e ei mana onga tū mau ina ia mana ia le tausinga o tangata nei o ai sila fia lelei e ai foi o lātou skills e ai foi me e au ngā i ai ma contributor i le economy o Samoa ia marvaenga rona whala lea ia o mea foi o mauta malawa o loo no nofo ai wa afa peoro i ai se whaale tonu le taimil nei o loo tutulu po ua a timu a pisi atu tonu mo ona tūlanga mo whapena e mawhai ona ave i ai le fisosoani mua nei. Whapena fo ila le sanitation ia po whale ui fo ila ina ia a promote pea le family health ia ai mesi o le soifua malolo ina. O le budget allocation po se vaenga i le tūlanga le whaatupeina o le pokalame nei tui. E le va o le se lau 5 miliona i le lua se lau 2 miliona. E tu salea po le 2% o le total budget pe fa tu el budget o lo ia o lo fai ona ausia Samoa le terminate 2% o le total budget e allocate ona i le family welfare scheme le nei. Okay. E fai ona o fa solo atu le. O lo te tau mai tau atu la forsanga wha male sua. Whaafe per family, not per person. O le ainga, ile mas. A le foi ele tō so swani mo le peno le au nanga wha soi fu marone. Mesa la vai tangata martua me tua pena. Alo kirkido kure, ile mele te tile o tau, ta pena le loto i fale lea. Fe soa swani le vanga wha i wha tupe ina ia ta pena le loto i fale awar ka kākere ku. Aia mai le melea, iele me mana o le to ina mare lo matua ala ile sele ni whaafele ile masina. Whatasi ma le sosoani whatupe ina o nang whaasoi fua malolo ina mautinoa. E ola malolo ina le to ina mare lo matua lea ma le whanau le to lima. O ne atana nasua. Ia, ole se nānu whaasa o atu i o le basic income lea. E tusalo na whatupe ina. E whaase lau tā la i le masina. Ia po le whaafe varu se lau i le tausanga. O le latu. O le basic income la lea. Pe ona wha. Ai le tau di la isi vaenga ia pe ona wha. Pe o le health, o le education, ia ma meo o shelters, ia po mauta malawa. Le wo o le mele o le shelter. Le aparto ina mare lo matua. Le wo o le menga le wo inka le si ele le pai. E ma whono tofu so soani ia whau ia malu. Ole, o tūlanga uma ia tui peia ona whai atu. Ole a nganga o le Paul Kalame nei. Ave ese mai Samoa mai le mele o le poverty. A ia promote le welfare o na tangata. Rona winga. Ele a mi o tonu le Paul Kalame ai wha mai o la ano no foresi a inga le whale a whaina le timu. Ma a whaina i le savili po o. E ai fo ia vaenga tau sa afia le Paul Kalame nei. E ai foi le fan fa pitoa mo me natural disasters foi te o tu lai mai ni mala fa natura pe o le se afa o se mafui o ni lo longa e ma fai la ona o le first impact le po le so soani le to tonu ainga e le ma fai ona achieving le se por Kalame fa pe nei tui pe ale ma fai ona au mai i lunga le tama o ainga o se ainga ina ia awane i toe ia ni mana onga whaapitoa ia lifi le standard of living i to tonu a inga taitasi o Samoa. O sos whai ngā malo lea o ia tau na awe e wha mua motui. O tangata anu o Samoa. Awa a le lei tangata anu. E le lei fo i le tamao a inga. Awa o leo le a ngā whatia o na whisoa soani. I le tamao a inga o Samoa. Pea no whaitu lamtang.
O le si vaenga tā ua le pokalame nei, o le empoweringa o tātou ainga. Ia po o le tau mwhai lea, e au mai lunga ia le, e le ngata i le ao ina i to tonu o whale aonga. O mea o trade schools, o lo ia special skills training, pe o mea o trainings fo ie ina ia mwhai o na avea mpalama, mwhai na avea ma whai mori, mwhai na avea ma engineer, e mwhai na avea ma e whai ngā ruenga i tonu o whale tani mālo, o whale ainga, ma tūlanga wha pēnā. Awai tai tasi tau sanga, mwhai on whai ia trainings leia, ia, o isi whai tai lua, tai tolu. Rona winga o le nau ta inga o le pokalame, ia umaele lua tau sanga po le tolu tau sanga. Ua mawhai ona ia fo inisi o le ainga e whai ngā ruenga. Ia ona wha pēnā le, ona contribute le welfare o le ainga. Ia matu mai nai fo ile avenga le pokalame nei, ai o le vaenga pito sili na ona tāua ma ua iloa fo ua work le program. Ona ua lifi le standard of living i tono Samoa. Pea ona whai atu. E le mawhai ona maua lunga lesi, ai maua lalo lesi, o le anganga o le leipa ma le pokalame nei, ia lifi uma i lunga o tātou tangata, ina ia ola masoi fua i se tamao a inga. E mawhai ona mawai le anganga o le fia i to tonu a inga tai to tasi. Wai, sila fia le lei, o le tai tonunga lea wha Samoa, ia le tai tonunga wha Samoa o tātou a inga i tutusa uma. Wai, tutusa la tātou tautua, tutusa fo ile no nofo i tonu o whainga upu o nuu mafio anga. Whapena fo le tai tonunga wha kerisiano, ia alo whaatu lesi i lotua oi, ia ngā lulu e whaatasi ina ia mawhai o na maua le tamao ainga le lei, ai mesi o le whea alwhaninga. O vaenga tau sa afia i o le pokalame nei tui o le tau mwhai i le tātou vaenga. Sua, o le a se fufoa le leipa because it seems like o le whaafitauri nei, e kupupea, o le a kupupea. Le mele tupu mai le NUS, o le tutongi o pili ata maiti, o umala to suenga le mele kumale, o le a se fufoa le leipa e fo i e koe tupu o le menge. Ia, sa o lei pea no whai atu la matanga o le tā whaatanoa. O lo iei se vaenga whaapea i to tonu o le tau mwhainga le family welfare, ina ia iei se vaenga tupe, e whaanganga mo i lātou o le ngafa tau lima ina, le pili o le NUS mos whaatetainga ia po trade schools foi. Ia maua iei se vaenga tupe, e mawhai e o na whaingi se skolasipi, e mawhai e o na avatu se soani, ia i lātou, mawa e fo ile tūlanga o lo lātou to mai, ia mese o mea alofa le atua ma tā leni o lo o iai le whanau, ina ia mawhai ma ngafa tau lima ina, o na wha au le ao, ina ia tau nuu ma tau lau o le wha moe, maua le kikeri, awai, a maua le kikeri, ia o maua fo ile isi vaenga, mwhai o na ruatu e whai lea onga wha fo mai, whai lea onga whai a onga, ia o le tele o le tāua o le line le o le mea le pe o na whai atu fo i lista whatanoina. E link uma vaenga ia po o pila isi ale i lalo le manifesto ale. Ale vaenga wha upuwhaili nei ale leipa. O le tari tonunga le nā e le mwhai o na whapea o le a treat le pila le o le in isolation le ai. E link whaatasi. Ia o na tau ale se tau nuunga le lei. Ai o isi vaenga me whai o na whaatino le mea lea. Ia me whai o na provide ia tutorials fo ia moa tātou ua o ilunga lātou. Ia aile ngata fo ilea. E me whai a ona ia provide ia opportunities fo ia mo vocational schools. Ina ia develop ia lātou skills whapitoa. Ia mo ngā ruenga o lo mana mia i lea vai taimi ma lea vai taimi. Sua, ona o le tā taimi. Talu mea na matau no munu ta ia ta pelanga ala leipa mai le amatanga malon fatulanga na mele wo ne o mea na vari o te lo le la wolunga i le ta pelanga le temini o la facility sa o ya o la usunga li te tai o le alo na ta ua o le mea le nei li upu fa peletania o le good governance le ala ta ua o le mea le nei mo so se fai ngā malo e tu lai mai e te ia le fai ngā malo sa mo le alo na ta ua o le mea le o le good governance, mo Samoa. Yeah, whaftai, o se facilita ua tele. It's a valid question. O ke fia fo ila e whakarkarangoaranga lea. O le good governance tui. E le ngata i le lava tā pena i se ngā luenga i le leia i lo tātou atunu. A ia tau la mua ia i lātou o lo ta pena ina. Ia po i lātou o ta ua tai tai.
ona muli tai le ala fua o whaatatia. E whaatino ai se vaenga, pea o le vaenga, pea o le mele o le family welfare, pea o no whai atu. O le tapenanga, o le part and parcel, o le good governance. Aisea, e le ngata e tali atu I mana onga o si o tātou atu nuu le teimile nei I le vai o lo tātou tamao a inga pe a le ngafa tauri maina fo I le tau o le soifuanga. A ia whapena o nā ami o tonu I le tali tonunga whakerisiano o Samoa. Ia whapena o nā ami o tonu I le tali ia tātou tū maanga I le vāno nofo ai I tonu o lo tātou atu nuu. O le vāta puia I le ngata I le tātou anga nuu ma tātou o le culture, o le kākou tradition, ma le tātou customs. Ai le whapena fo I tui le vā ma tātou paanga po tātou development partners. E tele ia whaalapot putonga o member ai Samoa. O le good governance la, e tau fo I ono tātou tau atu ia tātou paanga. O Samoa, o loo whai ana upu whai ma tausi lona atu nuu. I le good governance leanga o lea mātou te aloa ia na saini po wa member Samoa I le United Nations, wa member Samoa le WTO, wa member Samoa le WHO, e whapena le UNICEF, o vaenga ia o le health, o le education, ia o le leipa, mo ona tūlanga o mo whapena, lona winga, e tatau o na whaia se tūlanga, e consistent, ia ma vaenga fo I pe o na ia I lalo o tātou paanga. E whapena fo I lai na ia tunu o lo tātou whai paanga la tamai e pe o Australia, New Zealand, o Saina, ia o ma o tātou paanga I tono o Pasifika, ia avea Samoa e le ngata o se tunu e tai tūlanga o le good governance. Ia e whapena fo I ona tātou whaari atu I mea tātou te whaia. Ai tau la mua tau la mua o tātou tai. I le promoting o le good governance. Ma ia mana ia la tātou anga nuu. O le mea nai tau la mua le whainga malo le leipa sua pe atu le mai. O whapena le whainga malo le leipa. E muri tai lava le good governance. I te tono le mātou pila, I le mātou anavatau, o le uruai pila ana ia I tonu o le good governance. Alo, whaaftai. O manino le mato le vai mau te to le whatanonga o se vaenga o isi whatanonga o muli mai whamamama. Tine whaaftai mo le tā whatanonga I le nei ta esi met fisa no ele tō lunga o le lai wha awau sa ini ngō sui ale. Ale vaenga wha uwhai au le o ile wha uesua wha sui tau wā. Ioi, o loo wha awau lava pe ia fwoi o na maua le nei tai au le lua whatanoina ma le tātou vaenga o loo ngafa le nei taimi ma le tātou pārota, ia ele ai o le talitonunga na o le vaenga wha whaile nei, o loo sa ili lava ma o loo whaltalital noa lava I lātou o loo na interest mai fo I e fia tau vai lalo le vaenga wha whaile nei. A o loo whapena lava o no mātou whaia fo I le ngā ruenga o le whaalau I loa ina, o le anava tau. Ia po le talitonunga o le vaenga le nei o le leipa, po le Samoa leipa pati, ia a wale wha moe. Whaftai fo I lau whionga tui, ia e maise o le au nanga ua mwhai ai o na maua le nei awa noa wha aulo, ia e wha asoa atu ai se talitonunga, po se nau ta inga o le vaenga wha whaile nei, ia a wale wha whonga anga asio tātou atunu. Sua so fisiria kwa, ele au ili ilia, e ngā kalima ia I pere ai. O maua o lea wa fesa o tai mai nisi o la o leipa a tunu ui fafo I lau tau vaenga wha opoi. Pe o le kau fisiri mea o kope pe se mea mo I ko mele fai. Ioe, sa o le wa whapena o na iaia mātou wheutanga ina. Ia, ua talitonu fo I na ua whafola atu le anawa tau ma avatu le whanau ta inga le vaenga wha uwhaile nei. E le ai ase ngā. Ia, ma le leipa New Zealand, ma le leipa Australia, ia pe o lātou ia ua whapena o no mātou wheutanga I le taimi nei. O fia fo I o whaalonga mai. Ia leo ua whaatu le leipa I nei Samoa. Malo, whaftai sua mo ta whatananga nei te haman wea ta mwhenga ma ta penanga uma ia o lumana I la sa sumar whao le masina nei whao loto sui. Maria fwoi whao mga renga whao ngona nei vai asu. Ia, manuia sa pati a tai au. Ia, le sunga I le teitai. O le vaenga wha uwhai le leipa I Samoa. Le sunga sua ta nielu
Sua, ile whaatananga ni tai ama manino ai le matau vai le lato foi ana pata ole me ka ole mele. E wha manino tua e lato, ma whailo atua e lato i le tunu. A le wha msinonga ia ma le fituna inga ole I ma le aika makau pole anga vale lunga polalo. Ole mea le nai patino i ate oe le tangata ua le stala. Ma sauni e palota. E re ka ua le mangingo o kou e le paloka. Le ka ua langa e reise kou meo whaia. Kou ke le paloka. Ai tā ua mo le tangata palota. Ina ia e palota ma le malama. I le sui tau wā. Po le vāenga whao whai. E te palota I ai. Whainga whiwhinga la tanu. O le atau runga porkalame. Ua whai fitu se inga. Ua sau le tusi. A te mai tei ofisa sila le mtanga luenga tupe la tunu I le whairo tusi le fono. Spera mai ai. O whainga masani matula fono. Tai tama. Ia po. Sa moanga o le act. I lau kiki le. E umona. Ona whaata apere pale mene. Jo tonu o le pilota fitu aso. Ua wha fo I ta vale. Ka vale ange vesi ia. Eni. O le mena na mai tusi le CEO o le mtanga lunga tupe. Ua tali I le afionga le fonga vitalai. Ina ua umona fautua ina lana lo ia le whaamneno ina o le metapul nema ua tali manino le afionga I le fonga vitalai. E le ai se mea whapena. O power and privileges. Tula folo na o le malas anga mamatafa yoi e patino I le parlemene. Tula fono ia. E pui puia ma lima taitai na ima malu pui pui ai. To finga fa le fa vai o lo I le parlemene pe o le fonga vitalai ma sui fonga vitalai. Ma pui pui ai ma mea to tino e patino I le parlemene. O tadi le fonga le fonga vitalai. I le tusilena mai le CEO. Ma o keilo. O le kaungu unga fo I leo lea ma ka upu. Ka akia ia ka vale. Ai ka ko wo e whai le paloka. Tato wo ia e whai le palota. Ina ia manino. A mairi ka vale, a bakuru ka vale, ka awhiri ko kongi, whai ko kongi. O le mea sidi ang ka ua. Pe o le melen wha mail minsta o tu pela tu. Le fionga ela tu mea. Ua fia. O le awa ve whai le palota. Ai talo sia. Aua ne I umi. Awangi ko kupul melen kupul palo kere la kule uma koso ele talo sia ya umal palota awani to so mo vape ya vave ona tula I mai le fainga malo ole a e filfilia oe le tangata ua le sitala ma ole asau ni palota foi no mela muli den fa meno mene se montafa se lau ma le tasi yafe fitu se lau sfulmariba se lau ma le tasi yafe fitu se lau sfulmariba valu se fuluono pasene tangata o saunye palota o le sinu mela ele skala saungi kapenga fa mau o se vai masai ia mau fai kuringa ma le ofiso fainga paloka o oe o le asala I le lua fetala no excuse karo fai Ia na ta upor tatou fo de ne o le tatou visa le no tara no atuai o le na o tu fa tu mo meu QR code o le post o le QR code le fa mo matou I nei sifo West Auckland o na tu fa tu le QR code I le fala inga Samoa I Henderson Valley Road malo fa te tele la sunga te mai te pule mo le fa tangina le fa pi ingot kako ke la kula lu mo fa ko ngai pi mai le QR code o inala le te aluanga I fu nei e au mai ai scan the QR code na ilo ai lau fa na fai ia fa ele maninu to ina malo mo tu el fainga fa sidi se sol fa no e fiso ni atia to ele ngatel fa lo sa mbona na ai o le wa to for QR code fa pi fa ofu Alicia ina Henderson o statement no fa e mo to le lungo ata ilo to fa lo na if not o le lava wa vatu dungo le tato por ka por kala mele so lulu mal vaso lentene le tato QR code na scan masaini o le au tu mal fi no le fai ile la ko fa man o le au tu mal fi no le fai mo le Pasifika atoa Elena Samoa mo le Pasifika atoa
a fia malanga mai se tanga tora Pasifika i New Zealand. Umalongo feri kiria masangi i akua malanga mai ai. Saulo i New Zealand. E len no il malai valele New Zealand. Stamp lo le visa tolu masina. Le ko yaingi application ng visa. O le mea ngā le mga miele avese. Wakele inga whalaka mama waiku pe New Zealand le melea. O warwha ka inga. File application o le visa. Le visa, le refund. Ia ngar kako kiro nga. Yoe. Ona le sa waile o le tangata la sa mai Samoa. Turi mai fa mai ne ma pena. Al mele la yai. Ave ese le mele o application. E le ko apply se visa. Mumalor kiria masani ile atunu fata inga. Sau tata mai Samoa. Umalor kiria masani ufa malina kiria masani Samoa. Sau lo ini New Zealand. E la no mana vale. Stamp lo le official New Zealand. Le visa e tolu masina. Tolu masina na te yai ini Zealand nei. Ai mana o to extend tolu masina nei. Ia file application. To extend el tolu masina le. Ai le le tolu masina. Ai asawa o ia le visa kol masina ai nga le lua va so ki visa oi. Asa wa fne ko pongal bare ko er. Ai ko ele na ku Samoa. Ai akor va so ai ko mor kala wa. O le la fa ulo wa fing. Nga e ko punga vale le ko sa. Ko ele ning ngusila. Ko stem for tolu masina. Po e ke le fia du Samoa. Nga la kwa ngusila si si fanga ulang le uskaria. Arua ko el kaya fa ko kala. Fai ko ngor ka pe ngor si e ko sa le fia fin. E ko elen mai ngusila ko stamp le tolu masina. Le fi nonga na. Le o tu fa tase ne tu ngor Pasifika mo moli ani sila fa mer kala ngusila. Okay? Ola e ka pe ngai ngi sengi ya ko. La ke lo sengi fin ko mai. Le wa abele sunga ya nai le ofiso il malong ngusila. E mafai ona au mai se ni ngali mai miliona por siriatu. Mai tangata Pasifika. Love mai ngusila. Yolo la fai. Ola ka pe ngai ko finga ngan mai sengi miliona pe siriatu. Olona le leila. Ol vaselentene. Na malanga ele fionga na e faila na forsanga. Ile fala tonga o atunu Melanesia. Le sa fai fiti de vaselentene. Sa vala ulia i el pala mio fiti. Le fionga yana. Sau. Ola le pese le ke pese ngi ke mga mia le ko kufa ka sua kur Pasifika le na lo yana e. Faila forsanga anai ile fala tonga pe fiku e pe ongo atunu Melanesia. Fiti, Solomona, Papua, Vanuatu. Ia o Papua. E 2 milionga, pe ia e 2 milionga le fai kaua fai o ka Papua vai. Anyway, alulo nai fai forsanga i ole, fontanga maloi. Ua ia umata itai o maloi ya. E tapue, malangolango le wha moe. E iai la le mea, tu sa lea la le mea tu wha tuai, e te saini le petition ne. Fai rolo langolango, ina ia atoa le miliona pe sidi atu. O le so 5 September, o le tausanga nei, e tāpuni ai le saini lea. Tāpuni ai le saini lea. A fai e te manao e le kopi o le kiwa kou lea, emaili mai iti live. Emaili mai a, pe private message mai a. E mawhai ono lafo i natu. Ona e tango le kiriki, scan, o le whaingo fia i o le mea le scan. Nanga o le mea le form e kufa koe saingi. You know, saingi. O fiu koe whakari le koe fwoi, mele form. A le leo le QR code leo sen. Nga ngofua scan i leo ke le form. Also follow my option. O le saingi, ma le share. Saingi, ma le share. E o mga i saingi. Nga ka ngole share. Le QR code nga, i le lalolangi o la o e fwoi whalalalanga. Ine se mantua, e lena o tangata Pasifika e mo mir saingi. E o ai tangata papalangi nai te sile fia. O au tufa iai. Ina ia la tu saini e lango. Le wha mo lea. Au e malama. Delei, e le umai pēla o wha manatu atu o le melea. Ila tātou atunu. Joe, walanga o te whaalongo pēa, nā fo e te nofo mai, nā e te sida fia. Le wha whitau ni numere tasi a lea. Whai o le fia au mai. E sau e wha tasi i nei i a kā kongi. Sida ma kā whaarkis, masi man kau sanga po. Ai le ma whai. Ono le wha whitau diare nā, o visa. A palai visa. Joe. E le ngakana i le mau o le visa, le se refund. Ko e fiu e su e John Wayne nga ku iere ku pēa le whai visa. Yes. Fiu e su e John Wayne nga ku iere ku pēa le whai visa.
La le ka felo wa iso lo John Wayne ka Valerento. Bo ko kiki aku wangi siponga farkorua a John Wayne. Ile kupenga va ko fa visa. O le lave tele na ale mela le na fi no ngale. E ko mo min mela. Le ngai fa per fa nga ni sila. Lo fa isi atunu ono se fulu. Ono se fulu atunu. La fa yele fa ngale. Ai le ai mese tunu o tunu o ono se fulu. E mai le Pacifica. Ai mese me. Mela le malo se lo la fi no ngale. O le a ia o mai atunu o le Pacifica. Il fa mo le mamalu le tunu kala estete wa ta pena le fionga na e manana komiti e anga ia to faile to faile inga pela sulu fruono on masina nei malanga to le fionga na e manana komiti faile auto faile inga ava tu o mai a uma ko fisidi ade yai ile malanga le la watu le fionga na e manana komiti le put fa logo ta wole le se mana onga fa pena ala community sa mo olo imele pone a yaini me fa pena mo mia e lea ona sota e me pele fionga na pe longo mai au ona upasi de o fe o uia ngale fe awa pe ala la unga le vai ku ngi me va pena io ai fa lango le malo le fina ngone nei I lo saini a oe ma lale ma lele io ai so I ko ke pisa ngi me palo ka me sa ka ko ifa ku per palo ka ila ku fe wala ngala le skala au ko kero ka ko le skala iti live na mo oe ne sto na tala soifua tatou feiloa'i I le fa'auino nei aunaga I le vaeaso asau. Manuia tomafaiga uma le tunu le faigole nei vaeaso avele kakou akopa aukilagi mai le kakou sugusugu vane le tinu ma le tae'awae le tatou feilo'iga faisikakou kalama faisikakou sugusugu i le fiafi no fuaga masani ta le tolu le au le aso. Manuia le fa'amanatuga I le aso ata tui lenei mai le malulua o kilani fa'asoifuia